Na ungasingibaba ngizakubona ngokuthula. Abo baba sitsho sonke sithi indaba ezitha. Ubaba akazwakale ngapho indaba ezitha. Indaba ezitha. Siyathokoza. Angithathe ithuba leli ngithokoza umntwana wenkosi onginikela indambo. Angendlalela ukuthi nami angibe negama lokusekela umnyanya wekhethu, umnyanya wePakameni, umnyanya wakoSogutshe, umnyanya wendlu kaMtshitshi, uMtshitshi kaMfula, uMfula kaMahwanqa, uMahwanqa kaMthabi, uMthabi kaMagodongo. Ngithi indaba ezitha. Sijame la siyindlu yanga koMahlela, sijame la siyindlu yalapha ebuhle buzile ngaphasi ke kweNgwenyama uMabhoko wesithathu. Ngithi bayede Ngwenyama. Size lapha size ngakwethu thina asisiba abayeni la. Njengoba sisikhuluma sithi uSogutshe uMtshitshi umfowabo lika Somahlela babelethwa indoda yinye uMfula. Kubukhosi ke obudala lobu indaba ezitha ngoba nangibalako kubukhosi obungehla kwe136 years bukhona. Akhe nibethela ubukhosi bakoSogutshe izandla. Gilawa makhulu ikhulu namasumi amathathu nasithandathu kube nazo zonke intshijilo akuzange kube lula. Kungakho mhlambe ngizaba ngenze iphutha nangeze ngithokoza iNgwenyama uMakhosoke wesibili ngokuthi arecognize nofana vuselele iziko likaSogutshe asithi bayede Ngwenyama. Ningasabi bayede Ngwenyama. Ithana kusiyo iNgwenyama uMakhosoke ngathana asikho lapha sikhona la. Siyathokoza ngokusikhulisela idzinyani itholele silo uSogutshe. Angithatha ithuba leli ke ngilotshisa indaba ezitha nabo indaba ezitha bonke abahleziko ngoba ngeze nganiceda ngamunye bondaba ezitha bonke ngithi indaba ezitha. Ngiye kunkosikazi umma wesitshaba salapha eOhisi go ePhola ngithi inkosikazi nabo mahlezi nabo noDokotela umma uNosinki ngithi lotshani bomma. Ngeze ke ngenze iphutha ngingakhulumi ke ngomma umma uNamabona uma uNtshali onguDeputy Minister lapha ku-Correctional Service. Ngithi lotsha ma nalabo khamba nabo. Ngilotshise isipholisa ngithi nina bakaMkhwanazi ngiyanilotshisa. Ngilotshisa umphakathi wonke walapha eOhisi nabafundisi ngibone nabogogo ngitsho inyanga zikhona la. Ngithi thokozani bogogo. Angeze ke nganiceda nonke ngitsho ngithi ngibabonile abahathi beKwekwezi nabo ngiyabalotshisa nofana beSABC ngibabonile abathwebuli benthombe ngibabone nabakhamba ngempera zepetrol ngitsho intuthuthu. Ngithi lotshani mabhayikazi. Angithathe ithuba leli ke ngitsho ngithi indaba ezitha kulichudu kuyinto ehle kulithuba elihle leli lokuthi sijame la sikhuthaze isitshaba sikhuthaze ubukhosi bakoSogutshe. Ubukhosi bakoSogutshe lobu kubukhosi bemvelo. Ubukhosi bakoSogutshe lobu ngokukhumbula ukuthi enyangeni yamagugu abusibize ngendawo ukwehlukana amagumbi amane ukuthi sihlangane lapha sizokubungaza nofana sizokugidinga amasiko, sizokugidinga imvelaphi yethu, sizokugidinga ubukhona bethu. Ngiyambona lapho indaba ezitha uMrhetsha ojamele ihlangano yamakhosi iContralesa indaba ezitha. Ngikhulunywa sokuthaba ukuthi ithuba sanikelwa siba abantu abanzima ukuthi ngenyanga le nonganalo umchele nongana umncanyana nonganayo so isidwaba abezulu bathi bebatho isidwaba
onganaso isithimba nofana irhabi, onganabheja, onganalo inaka ukuthi azinuka amakhwapha nakufika inyanga le. Siyamthokoza ke umongameli owalethako ilanga leli ukuthi ligidingwe ilanga lamagugu weSewula Afrika neAfrika yokana konke lapha kukhona indlu enzima. Ndabezitha isitjhaba sala eOgis ePhola asikahlubuli sinomthunzi omuhle. Ngiyabona indlela esisekele ngakho umnyanya noma bongakangitsheli. Ngiyabona ukuthi isitjhaba sikhona, isitjhaba siyakuthanda, isitjhaba ninethuthi kuba noNdabezitha ofana nomntwana enkosi lo osesemutsha nowaziko ukuthi ikhalenda ijame njani, nowaziko amahlelo wokuthuthukisa isitjhaba ukuthi ajame njani. Siyabawa abantu abatsha asihlonipheni amasiko. Siyabawa abantu abatsha asihlonipheni abantu abakhulu. Siyabawa abantu abatsha asivikele isiko, siziphathe kuhle ngaso sonke isikhathi, senzele ukuthi nathi sisitjhaba lapha eBuhlebezini sifunde lapha eOgis. Ngibonile aboma bevukuzenzele, ngizibiza rehe vukuzakhe bajamela bazokubusisa umnyanya. Ehlizweni kwavuma ukuthi umnyanya onganabo abantu abakhulu akusiyo umnyanya obusisekileko. Yeke bomma nina enifikela nazokugida nubusisile umnyanya lo. Siyakhanukela ke uma unamabona ngiba ukumphumlayezo. Uma unamabona ngiba ukumlekisa umeyara wangalapha ngamboni nofana bakathi ukuthi ukhona. Kodwana ke nangabe ukhona uma uzamfikisela umlayezo. Siyabawa ukuthi ubukhosi bakoSogutshe bufunyane indawo lapha buzokwakha khona isigodlo, ngoba asikwazi ukuyokusuka ku4room sibize indawo sithi isigodlo. Siyazi ababelethi bethu bakha umuzi lo ngoba balethwa makhuwa, baminyezelwa makhuwa, bahlaliswa ukuthi bakwazi ukuba seduze nombereko. Siyayibawa indawo lapha uNdabezitha azokwakha khona isigodlo sakoSogutshe. Ngibawa kuwe ma unamabona, ngibawa kuwe ma our deputy minister ukuthi ufikise umlayezo ukuthi asinayo indawo, sigadangana nabomakoti nasilapha esigodlweni, isiNdebele asivumi. Siyayibawa-ke indawo leyo. Ngiyathemba ukuthi unyaka ozako umbuso ophezulu uzokuza usilethele iphepha uqiniseke ukuthi isigodlo sakosomthaba ngalahleki, isigodlo sakoSogutshe nasi inarha esibanikela yona. Ngibone indlu kaMgwayana bengatsho ngehliziyo ngathi namhlanje kuchode ngosomdeyi. Nasiphelele nosomdeyi indlu yakoMthabe ihlangene, indlu kukuluka Magodongo ihlangene. Mgwayana wesibili sothina abantu Mgwezani, Gwezana koMarhoja. Siyathokoza sitjhaba salapha ePhola, siyathokoza sitjhaba salapha koSogutshe. Ngibawa nivume nonke sibize izulu sithi aline aline aline, sidla amathanga. Ngiyathokoza.